Abashuubuzi mu katare ka Mbarara Central Market okukira munonga bari kuguza ebijuma nk'emiyembe, vakedo, emicungwa hamwe na watermelon n'ebindi hata nabasibe byara babitira omunyindo ahabwe ebintu byabo okujunda ngo tibyine ba customer. Business zunzire no gura vakedo ishaho ya vakedo gure mutwaro munana oya ne mutware birebora ukibita muto kubitembe abakwirusi bitumbera nimbi turukubi tuzana matatu tuyira hembere tushobire ahaha mu katare bakatwime imihanda ya benetaho mu katare umuntu kakwijara bakuri yashora agenda hari ya muhanda ibintu no bishangaho byijwire umuntu takamanyangu omuhazo mu fruits tuguza muna fruits zibagaze tinjira hanze imizuguzi bwa magets wana wanotaho mu katare abantu b'emidara niboreka ngo ibicabe cyabashemo kuguza ni fresh food and vegetables. Ahabwe mbereji abashuubuzi hati ngo batangiye kutoroka mu kataraka kandi emidara mingi tekeroho bantu kana ati ngenda nakora kuba iza kutereza katari kizagaruka gukora none bakumbanze myezi 10 ndi kushashana cyukuri kandi zisashenzi henka ibintu bikujunda burizo zembera cyona tuzireba ngo mbera nimbi tarose konka wotagumisirizo umuntu akakomanya ngo nokora hariya wabura kumanya nankani obwire kugera cyo kumuntu biza mamushanga hati no zakushanga umuntu yija akashanga nyakare oro irindi zoba doro. Abashuubuzi nibashaba abo bushoborozi okucendeza aha mishoro ebari kushashura aha medara y'ebijuma okubiha aha mitwaro 2 bakabata aha 15 gashakwa Elias Rutugusa.